Sa Vučićem u Njujorku je i njegova savjetnica za medije Suzana Vasiljević, koja je 2005. godine snimila dokumentarni film baš o zločinu u Srebrenici. Film sam snimila na 10-godišnjicu masakra u Srebrenici i sagovornici su bile žene, majke koje su u tim užasnim ratnim danima izgubile članove porodice. Zajedno smo po Bosni tražili grobove njihovih najmilijih. Da, film je prikazan na televiziji B92 u celosti, a neki delovi su korišćeni u dokumentarnom filmu koji je prikazala Radio televizija Srbije, izjavila je Vasiljević 2018. godine u intervjuu za Hrvatski nacional. Njen film Srebrenička sećanja prikazan je 2005. godine na Zagreb Film Festivalu, kada je opširnije o njemu govorila za splitski Feral Tribune. Bilo je užasno teško. Sama činjenica da kao beogradska ekipa idemo da snimamo film o Srebrenici mi je predstavljala problem. Trebalo je da s mojim čistim beogradskim akcentom nazovem udruženje žena Srebrenice i Žepe i da ih pitam da li bi za srpski mediji pričale o tome kako su im Srbi pobili sve živo. Mislila sam da ćemo naići na zid, ali već nakon prvog razgovora, koji je za mene bio najmučniji deo posla, shvatila sam da će nam te žene izaći u susret, jer bez obzira šta su one sve preživele, one i dalje ne mrze nikoga, govorila je tada Vasiljević. Ona je ocenila da je to ona jednostavna bosanska duša koja može sve da oprosti, pa i najveći zločin.